Namaste in it's video where so see the bon saving kazana salam kain pin to ni video ahi ke ma thaming up pomate in Blender introduction converting hi in Blender hi free software hi in na it's open software hi in it is Maya and Zebra software zat no ma hele choho neki chok ngai hi in chija chu to ni video ahi Blender ipti za da ham beginner tutorial concepting hi in beyond the intro ke chip sautin until the intro ke chaitin le Blender tutorial impact type it's MB nui bom entertainment hi nui zan hey tam pia ta sa da thei vitamin A to Z zo to edit Facebook YouTube dunga follow subscribe bolong kisi pon na te please like share subscribe comment down below I think on the video per masang ba kasi nam chi ya le ka video quality lang ai nei ngai thim bin lam camera ka za yong hi mia ka za hi and camera equipment bang ka nei nai point pha kha le bang chu quality hi hong ki upgrade in tin na ele tun Blender khong lo hi tin to hi chi Blender ki ti hin na Blender hi yang kata neki download nama le anu ya yang link deng hi yan la bana neki download thai hi yan audio on ti na to Blender na hon te le hen general home 2D animation sculpting home VFX video editing ti mo hian na Blender yung hi VFX keyboard hai ati on le video editing yung keyboard hai hian jo lang long so akit le video concept getting here Blender na content le hen general ahem lo la chun chi di it's cube and he default cube kiti hin na to he ept tools da ham shortcut key ti ho hi shortcut key adu da ti ho adu da ti ho hi tu ni video ai kan sai den hi ebang till fancy model bang chu ipolo dio hi na basic tools ti ta bang ho hi na he ting la hen video hi step by step ang kisip te la hen na iti ho ta bang hi insert dio hi step by step tung ja inserting on la hen eta hi modeling involved dio hi na pp yang la tun general in tu now ten to hi general la hi na te le hen hi chi cube hi ding hi na hi chi just to know that this is you're in 3D space so chi ja chi cube hi hi delete bola chen to hi la hi hen object hi na object layer object modeling sculpting UV sculpture text painting shading animation rendering composition and sculpting kiti na to hi achung nga hi new add ting la subtract ti ho hi hi na to ipol nung tano hi ichi object mode ichi object mode hi ta na editing mode na chi la hin editing mode na chi la hin editing hi ja chi cube editing na board hi atin la sculpture na ti la sculpture ala no la hin joy sculpture na board hi la hi na joy category of hian toy bon mo chu hia la toy bon mo chu hia la hin ka sai no pa chu Blender na za te ngai la hin na computer system hi 16GB RAM elo la na za the hian yam ka ta na computer la hi 4GB RAM hi la hin Blender na za the e ba chu ta tan za the lo ding Blender hi hong cross le ngi na till na polai ta Blender hi hong ki close le hi aji so Blender hi 3D program hi ji a hi it is a strong computer system ngai hi
4GB RAM ho want to modeling atin la editing ho hi atata na board basic atata na board thailo ding hi hen to computer system ka za pen hi 16GB RAM hi hen chi 3D modeling ho atin la game engine langa hi apa hi na chung chu kan sai no hi hen aji chu blender yang katan za no ma la choyon chun he ngai hi to tun edit mode chi hi den to edit chi available ma hi ipi ham chi tool ho hi ba ne chai che deu hi na to ilai select spot ki ti hi til select na bot he na atel la chi select box ahi till select na bot hai atin la chi transform ki tipen ahi eta he transform na bot hai na na dei ta na transform bot hai atin la chi move tool ki tipen ahi move na hi le the x y z ai na hi le the na atin la rotation ahi injo sanga transform to hin chi ki bang hi atin la skier ki tipen ahi till hita hai na de oh it's acting so weird to ichi skier ki tipen ahi ta hai na su lit thai na su nial thai na su sang thai na su ben thai ti tabang na atin la it's a knife tool ki ti in it's a box hi add cube hetai na add the na atin la chi pen hi it's a extrude ki ti hi in shortcut van sai nai pongen aji chon hilaya ho hi na het ngai hi in shortcut na het na sanga hilaya ipi ham ti ho hi na het ngai hi na to extrude ki tipen ahi hitai extrude na bot hai yang kata chi ilai ka he na sang sa no ma le tai extrude na bot hai na dei le da na tai extrude na bot hai hitai extrude hitai na bot hai hin atin la control z na me a hi le na the bol yo si chu unki undo de na to hi insert face ki dia hin tun ta hi select follow hand insert face hi ta hai insert face hi tai ipt seram ipt seram check he pa asunga hi box ko ke chana ating la bever kiti pena hi tun ichi aning lang hi select bolo lehan select bolo den chini ani to ichi bever tool hi is a hi lehan ta hai piti seram aning hi hi wala hi lehan piti seram round shape ta bang ki bot hai chana to ichi bever hi na za ai lehan na mouse wheel pen hi hitai na hi le the chu ka hin te le hen hitai on change so na that is how depending on what you want. So now we have this hilai the edge is very sharp and here we make it very rounded shape, so that's kind of cool and also that's what we want. To I say loop cut ki depend hi alaya hi cut na bot hai na atin la the mouse will left click pen nam dan a hi la en chi holaya cutting na board han ti pe so na dei dei da na hi tai na hi le le thai yang ka tai like a hi a hi hen like to hi like a hi
cái đây ai tại scale cái bộ thầy cho na cái gã số nhiều thầy cái đây tuần thì khát bỏ lô lên tôi bỏ điều hi cube khát để quay điều tôi hi in the song like say mà bằng áp cho hilaya tool so cho si is a điều hilaya hi ept till is thầy điều anh thì cho can setting hiền na I think let's start our home can say paying here to shift a nami a len hila he materials also see ding here na I think la tab nami a len it's a keyboard pen here tab nami a len it's a object mode a hen no dan ding here na tab nami ai lehen object mo na umde na hian to he cube khat ka small lehen very small cube to it's a cube hi edit mo na edit number ai lehen hila panayo hin na chi the ai hi lo ai la tab keyboard na hen tab me la chen edit mo na chi pe ding hi see the difference tuần edit mode nen chỉ in just some introduction ibola wa hita na chỉ to tuần hi cho hi jang ho hitin ep sit the do ti jo ka save han to hi chi cho to is a masangwa ka se nam chi ya le la he pt serang hi chi ila hi box to ma hi na hi chi box to ma hi point ni atin la line khat atin la upon scale pt serang fill khat cha na to hi chi point hi ka select a len hi chi point a hi lai aning ho hi select ka bo thai I can move like that to hi chi line pen hi ka select a len aning a line ho hi tai ka select thai ke cha na yang kata hi chi face hi face pen hi ka select a len face box hi ka select thai aning ho hi ka select thai lo na tuần thì lại select border again lại extrude a hin chu len extrude hi e hi jing e for extrude hian na ta extrude ka bol a hi len la he tai extrude ka bol thai ke la something like that tuần thì lại hin aning a hin chu again lại tên này select follow thế to hi chi anuya hi chi bevel hi kame a hi len hi tai ka hian thei ke cha na to in jo sanga ka sema bonga chu mouse wheel hi me dan la chun mouse wheel hi me dan la chun around penko adding a boarding here na that's really cool if you yong le loi te ho tu ni video hi chanin chai taw hitin na hi chi blender introduction mai hi bowin again le ept model board ham ti ju ban nei cha in che dio hin na hi chi ja chu 3D langa hi na than ma he le ka YouTube channel subscribe nei bo pi vin lang atin le bell icon me la chun tutorial concept le notification module hin na yeah, anyway, so thank you guys so much for watching my video, and I will see you in my next video.